2020 eba ne yeba mo masikwa no so 2019-17 nyina apratete ana my lady apratete awie no abrantie nkwasese ma wodie yi bro ba etie betimi abrantie yi ahye jalabia ama ne be me bonko wade yi mu se die yi o my lady he ye be srempanifo bibi se beto abontie antentem na mu demirika mo nkoche no wensese awura yi enya de obepra mache no ye de atu TV so mo nkoche no so won ka no kra bra wo bu no se da TV so wiase nyina obi ehwe mo nkoche krache no nyansa pa bi ni tirim be ma de maledi ade a misuro ma mema ne se be ma obetre ne sabo ba bi o yegimifo se be ma tre sabo ba se po wo kwase api ebi ni kwase ampani hwe akoda hye nachi na kra he nachi kura die di no zo no oba eye ntokwasem nenne nyame adonfu yi ba ye nti ujimi ba bia ne atwaw ani se ye atwaw a wonam TV so ye eti prosi for Ghana prosi mpanifo madawroma video wi mu ni atiri enkwoti abrantie no ejimifo maladi ya hweye ya de ne san wapacho da ko no aboni se dwa no wansore akwala bai wa ma me achi so ko yi akwala eto wonya ko wodi ye dai wo betima bo pampers setete aduanem kura ma kura betimi eya ne bia jimi wo he o madwene kura ehwe we so man kote sa krachi maladi me se ne ye san ba bi o ma prosifo wo be fa o me be ka kire wo me so me dase maladi Edio my lady me da sipi na enen nsem a wabobo so ne de eye whole show kire say my lady wote hwa no papa na school bus twamu a sane ya wo kan rade jimi wo be wo se tata bus dada na chiasa abion tete de na ba na yesei na nkura ni gun no mu da my lady sansem we ya wo de aba ne yesre aban enkeka ne hu na wono mu a ehwe san nyama we mu so nyese wati school no wati school me ba nkwaje ntete nkwaje nimdie na okowu unika aye force chese me no o me pay Jessica on school bus fi my lady me ade ba kwa enye free David my lady dia hu ye no nya free o eka canteen ho ne bu okra mpo den so ese canteen no ne bu odin enti ye ka ni say na wofo ni bi no my lady come for mo wadene me misuro se me ba be fa bus kra ko school me misuro se me ba be fa because the way I be arrange omo nkwala so de agro omo ni so omo de omo sa be fa mpoma na ni nyina mu no munya bus ni ye enu nti na afọ so fo me ti omo so a na ma sori my lady hu omo bus sa efe akono nkra ni ko ba bi e de omo ko na ya no mfo edie ya ye kan my lady awrade esomi mu awrade ejimi awrade esomi mu awrade ejimi o ba se nkwala gu wo ni kra wa hia bus no kra wo bom paye o chese enso so de ya na de ya me ya ne se papa mpanyifo so na ta atwi sa bus no no ndo Debi set me ano me hwa me nananom mankwa wonye Debi me nananom na me kwase se o magu ade mu ade ya me papa panyi me de me nkwakora to so a me si akira me itwi no na ya boda wuro se sa o panka ka na nani mabu asie no eno bi nko ana se eno na efo ka eno ama lady eno a ekọ na enya kwanhie a asie ni nyina atimi yi na da baabi na body ni da baabi enso so obi di ate school ye Ghana penifo ye nyina ye di yehu Transport Ministry, Education Directorate, and yeah, sorry, GS. Na me say yet yada ko bonkonai. Ebiasisi my lady ebiasisi ama ni eyi nkura ne ba moja enam nkura ne ho ne ade bas na kwa akohwe ase. Oh, na ma me fo no muntu omofo na afa be me ya. Won say no he mobile phone no. Aboa ma memme dedantwiefo bi omompo. Obi ada pa daddy. And I know Bema na poso den ti. Oh, mama nani osi boy. Me say my lady obane ti ho say. Won kasa ai mo wa. Bubo ni pu pai nani. Me say sa wo wura ndesi eja ne dia. Nukwasem ni. Ye nyina ye de dross be konkra yo. Pa. Me say ye be wura no. Ye jana ye nyina de dross nko a. Aje bi so. Be wanti pa ko. Judge group jasa wo wura no. Wonyina ye wo be hia to bonzele woni court ni do pipia enti my lady ena ma no so ye kan ka bi nkire omo be ma wunim se woni suban wo bo ma
enti epekeke a obepe unti wonkoku epekeke a wape wa mo wapene nti wonkoku ema David my lady mama we nyina na ban for no muntu emo ambetimi di aboan no no medase you miss a champotel medase mami na ye ka say nkokora wa na wo mu e ka ba san nkokora wa no so mami ye ntia wo mu kai enti no nka wo mo ka chere ketua bi enti no wo fa nkokora wa no san na sebio na je se wo mo nyamfa so na enam nkokora no so ya wo mo ba no obi a so kusko ya kai e fa no nentinka awofo na se ko mu hu se suko ya me de be ko ka we ya paken ko na egu kai mo asesa bi na me chere school fees on no be shem ade ama me tin ko dai na ti cheni ba ku mienu bi atimu na ko dai ti so ka bo break asem na asem akro se cars bebre se asesi magazine obi ka chere se ho no ko to ne dia o ma ye ni ya na je se ode twen enkwada enti ye besre na de ba ko so of mama e won se opposite fo jira kwa wo ehun si apake enkwada e so mo nka bibia mini se bia so mo e wo yihye bi dia mi ade mitimi ho enti yesre ena bie mo so no e ma no ya ase de wo bukuru no mo e bu wo ma na wo mo prafo e bu wo mo so mama e bi na ma wo kan wo fre ye just wo ka sa wo fro ya na mpre be mi ntimi ho de kodi a echechire ma de bo mema ho a ye be se achi na fe se wo chi wukura na achi ompra awade na gu e na ho so awade fe se awade de wo mo ko heaven enti ye be se mema no mi ntimi ho se na etimodin na mo ma me no na se mo papa no na bu mo ma me enti mo retaliate wo mo yenum so a mi ntimi ho enti enya obi sheda kan se oni de ne ma me ehunu do enti oni do ne papa e mo treat ne ma me enti sa na no ye ne yenya sa ne ma me wuntimi awade a no friends wotwa so emma yakopon ama yadoma chede bia yetimi de hwa nkoda fidi nkoda akwa yare ko ne so so ni dia yebeti wo ba ma wuntimi enye ti asamo munhwe ye ne so ye no montan ye me da ase yenso da ase case number 1 wo wura na semntimi amama ne din efreni Jones oba ne kontonkro solo ko oda yiko papa ne yanka wasem kra na wasate awusu ye edi asemo kafra why me pa cho ubai ukwa so de Assemblies of God maneso uko Assemblies of God na hono mema na muso mo chi azem mema yeso na wo sun de bra wo bedre na wadi asemi wo yale nso waba uti achipone dabi tokro bi dam na wroso na da kom no nso Roman Anthony John ya wo meto ya you me sokora me die ni eye lent Anthony na da me ko Anthony na da me ko papa ma edi asema wo ne so na asemu be ni de me pa cho be se mfie duni be 10 years ni pa cho na me kwa akota de enti na bebia me gina na me ho mfame enti bebia mo ton eduro no na me pe taxi di akọ enti no car ne ba o si onduru bebia mo ton eduro no be si wo omo station na me se menfu enti o na ba akọ ba ya na aka nipa ba akọ na o si odi me beduru pharmacy wo no na me furu me hu hwe bio na o se wo kwa akota duro be 10 years ni na wo gina kwa ho empa cho na car bi fa mi ala me stop phone taxi ma woni so na to tena mu na ye den me tena mu me hu hwe bio wa hu hwe bio me hu hwe bio me ni so beti no na me wo nwirem wo wirem mpa cho ai ya chechere me ya bo me naked wo ho enti mi hwe na ayefe moje bi o mo de call lab no ebi sisi ho me hu se ya twene firi me ho enti na me bisa se ana he na me wo no den na mo de ye me mo ye hwanfo na wo hu nipa no omo she max ba ko pe no wan she ba ko pe no she max omo ye mema nko omo ye 5 okay enti yo ho no na ba ko omo sa se so mo bro me enti make us impam to mo me sata na ma me efiri mu enti no mi a me ni obi a enti na me si ma me e ba ji mi o na nde ye eku me enti ho na omo tu pane bi e de wo me enti omo de wo ma hu no hwi me ni so bete no
na me hu say ya fa me o ma fa auto ya fa me enso me fa me ni hu nti me di 72 hours wo ho would 72 hours e wo hwira mu ho nti aka me nya 72 hours da kwa me ni so tim na me hu say ba ko no ebutu me so o fa 3 days na unwale nyina uturumu bolonto ni nyina botani nyina wo mutumi fa nti oho no na oho no fi o nti de on she max no omubo ni din say Joe omubo ni din say Joe Joe bese yenko nti ono wanko bi na metu wa nti nkofo no bowura nwura ni kokko kwa yankasa da echiro nti omufa ono mu ewurem na ono nkwa wo ho nti odi hanky be pepa me hu moja na odi me bet ndo ma fa ma me sika wo me ho ma fa me phone no mojiye na odi me fa ekwan bi so adi ekopie kwa lol kwa ho na stop car ma me se obisa me se me free na me so me free me bo bibia me free na odi me ma car na ekwan ne buwa be yet safety no pa yet na kan enu me kwa ni endu enti the next day na ye bedru ye ansina driver ne man afro trotro e de call na chese krobe na ukopie so minim ho car no mo de ma wo no a omo ogina ma wo na de ukosi krobe so ade be si circle na he na wo na ugina na nka wo kotadru na eno so krobe so na eno so wa shama aha na papa yeso je di tini etime share camp ba shama e just wo mo do two kwan call different town okay ti ona mbe fie no na omo ahwehwe no omo nhunu me nti me be fie no 3 days na ma honhunu na ma nsu fifi me ni ade ba ti omo bisa me no oho ne de ma nka wanka no kore no so obi akidnap onye se wa no ahye da no wanka se omo faa moja de me kae bibia nti no na sa time no me sunya de pa me ye decoration nti no no skakakra na me de call hospital nti om ko twetwe nsuo ni ade efi mitimu ni ade nti e wo ho na aba na ya call hospital saa nti eye eche e wo ho ansa na aba nti ho na me ko hia aba yiwe bi mi de na me suo sisi a me pese me ware e na oti ase nti me ne tinti me nim da akro me ne wo ho ye me ye adwuma e na ya ye san be ball me nti odi me call hospital na mo ka kire ni se me nya nda mu yare enemu yare de ahiji na mu yade no ye wo baba so kana man ye wo sonye ye wo kenre ene ye wo baba so de ene den awenare no eno ni HIV ti no na wo we nya baba so awenare nti me egurati ena me ye be fie no so wa onya akukuto wa kan kire me nti da ku ye wo wa na me se na se sia me nyeska kakra na ya ye abi a me se me kwa akoye wo ho adie ye yakoye no kinya nyama na sisi wo na se sia ya de ni ba me ye ni de sisi no sia me de asem esi o ma me kan kire wo doctor sisi na me si ye enye no kure efi se me nya basabasa me si so me mpi obisa me busa fokra me nyo obi ame me ya basabasa na afede we mu me a me mpa no asem na makofa we ato me so na o se me nka makoma ntu eduro na no de say eduro na duro nya na obagia no na ya me ya se Mrs. Manya basabasa na akohia sa akwanhia no ti ya me ya pa na nka sa me npo me nya eduro nka me no mawu nti oba na ehye me de se on de okohwe ne de na ono so obi kura ye ba nu mu edu ti o mu ana ohwe na ono so obi na osema me nsuro ye ba nu mu edu ti ye ba wo ba ewu munu moduro na ama mutumi wo ba but mo ba ne de wanya bi ye nya bi ena ye wo mu an kakra fi de yale no non stop ye funu ebebe bi a me yem no me do no so ye ko check me omo si o sa ho no me de me ni problem bi awo ho me yem sa nti da kro ma ton me ho nyama hina sisi apopwa kwa me de kwa so me ni bi ne aka me na ma sha ba he me yira abro mbosi a me bru bi na me ton nyama na ise nso ntumi nya dwuma no
nti me ma yemre yale no ma me ti na de waja antiretroviral no moja no David na wonum na still awa yemre say ya wono nti ona doctor ka so me yefu no so me yemi operation o se de na wo yem ko operation afi ade bi da me nti na me nim nti me G2 mu sese na me bre ne de omo nya ma me nti o me G2 mu omo be ye no e no ka say oh omo nti me nti just omo refer me call hospital case nti yale mu ye de me free ho kwatina baby foforo ma me ku nti omo de call regional hospital case ye na omo ko hwe na omo say a omo be operation na me ho ato me na me see you nti me chekire say bi numu eduro say na omo see you and any problem nti lab ni ade kosu sikasem ni ade na doctor ni say so be ya me kotwa CT scan mra obeso ohu baby ade ni danye so obetwa me yefunu keke na me say be ya here ni lab no say be me kita be 2000 samre nso na mapem ti me rekopa obosia na me sister bi so blame bi na me de go twae me de call no say kidney stone to nti gisem kokoli am tina kidney stones and e sie wo me kidney na no nti no mo ehunu na ha me to operation no mo twa no twa no kwa we ntwa na ti me nkoye sa de anti mo ba na mo hu say nti o so nti me nye nti me kokoli ti me kokodru ye no soso na me hu ama na mama omo say ho ya appointment no mo di edwuma ya ma appointment me ba omo ma me 7 weeks no edru nti me de duku na egbo me ye any bandage na ma chire ninya duku abomeyem ena me na adwebeni nti ya me call chief compound na omama me drip da mahumi na akofo kakra nti eso ye na me call ye no na doctor say me san call ye lab bi ti me gusu a sada no po ska me kita no me call ye lab no ho ena me ko se me call anesthesia amla nti me call anesthesia me call na me ni ma de kro nti me call ho no no me se me san call ye lab ti me ho lab ho Wednesday and almost friend me say me e friend me osi base na me say hi no mo say ama admission na me say admission in the by admission no mo say o chaye do be kwoti ata na me say me doctor nka sikwi anche me no mo say hi wo condition nti na o say e do ko nti ata na duku no bomi e na mi be e 4 no e na anesthesia ma me ndem ko e jo mo ye surgery am ko share me stent no mo share me am simi ko twa scan ko twa mo si ade na nhye yie nti ebe ha me bo mo jai me sa ma me ko ye am ko share wo dey stent JJ stent na me minima de kro nti omo ye wie ye na me ko ye nti omo ma me da me fa ko hu doctor me ko hu doctor na doctor say me ko fa 50 me kita 50,000 500 million embla no mu yi stent na anhye ye no mu papa omo dia omo ashade na anhye ye no wo ko pay 500 million nti me ba ye be pem anti 26 January we na ye 10 month omo di ade ni share nti ya we ni kan kesi e hye wo he me pena me fin se me wati ata no na me fin so mu twa ye nti me wie na me bi so omo se na me hu mark bia wo me ye fun so na omo se omo dey fa me be me ne ya de akoto yem omo de akɔhye side ho no se e betimi support me ti ano no mo se anhye yi ti agiro mo koyi no mo ansto mo apai stone nti no mo pese meble nti no kam discount ba no mo yi no mo 500 million eti ne krakra obai nti no esa no na yawe ne ye kesi be ko no mo ko yi ye enu so ye ko bo bosia ko ye meyere na omko yiye ya yi ade na free ho omo ye omo si 10 days me hu doctor na ye start proceeding na omo de be pie stones anso na ade bo me so ami wu na omo say stones na ya nkesi ntino omo an fastent na sha me ntimi survive na omo san de me ko theater bio sade no ko share esan e ko share e ma me fiti ho omo ma me say last 2 weeks na nka me first scan mra na me nkocha CT scan biom any lab mra na omo nhwe sa mi twa ye 1 year ni eso enti no a ebia be ka ho me so ma prayer me nya bi na wabusuafo we omo ye ni omo betimi aye by ebusuan scanning no de ne di obi busua bra scanning o eti asamba sa
ɛyɛ mpo na mape bi na sɛ koraa sɛ busua sika nim deɛ na obie no na busua sika wom enti me ko hu doctor ne ka che me sɛ me ni obi anti me srɛ no sɛ be no ka sɛ me bomodi na me nya half mpo a omo bɛyɛ unya half sɛn a 25,000 na no so ni nyina no half ni nyina busuafo anya bi eba ni emergency na ni omo sase na omo keka na omo ti me de ma me na me de go theater ba me fit theater say wife no so we o fie hwe nkola ni kita ada ise nkra na ise omo ye two you ene di say ba o ba e no kam me de beda mo se me sra mo hu me mobo na mo mbo na wani ye be hu mobo so ame akato anim ti pa kro bede no ahu na asem na me sha ase bibia me sha ase efire nti wani mu ye nipa be hu ahu mobo so se nkata wani mu o ya le nti eno nto de me no ya adwen enti ene arefo ne atiefo obi abawo 25,000 omwane Mr. Champion bremo so wan me da so ai eni pedi boni Ghana wo entina de bia so na me se wo kasa obe iwe ni mu wa enipa aye nipa hu na aye omobo no se wo kasa wo se yan sum Nyankopon ye yan kwa sore ye nyese so na me wo so no pa na wo bompa ye na wo pie akwa abonte a wadwe nya ne se Onyankopon be bo ho ban na manie nyina fi ka na otre mo be bia ya ya dinu ko ye no enum ne ade na me ne me wan se bi wo mo fa no to no wanti ya kan kire ne papa soja ni a wo Michelle camp e me mama because ena ade no so next investigation bia ankoso ena ya de na didi no ho na ada ne sane ma we se no nyina oba no on ne tell mom de so ma me meka se wa ya ade because oba ya se bi obi di ya de we ya ba be ye won so wona bi hye ne nkura Nyankopon ebe hyira no wa me na hode de ahwe enkoda no so ma me ne wo kan woni wu a no babusuansa wo se ne ma me afiri mu abusuansa no se wo mo abre 10 years ago de am se afro wo mo ani ntino senya ne ya de na nko yi nanim a nke bi anko bi be hu no mo bo na ya de ne 20 nyinani tini se ne na wo kan no adofo wo mu ehu ne mo bo na wo mfa bi kakra emra ne mom no efi ne kosi enante ya ya ma yani enna ho ne mo mpa ye Onyankopon de ya na okasa e kire yen twebe dro betaka mu a bibi timi kasa e kire enu ntino wonya so na because esu no de areho kro betimi ekunu ntem abranye ya de nbokwa na ebekuno ne wo kan se no kro won kana akoma nto ne yem bibi anso ewrade yo betimi yi ne bofo amana ba behwe ne da abaya my lady enedwada ya boto na Ghana na akwa akoye kuro bi a se wo ho na se onka bi nhyem na obi ya obone a unya obi a manemo na akwa akoso ho se nipa ne tesen se ofiri hin se de enti ye nyina ye nim na nipa no wadi ubone na kwa na wokọ ne baabi na masori me kwa akoto aduro me fro kai na makwa akotena nipa bonefo kai mu ama yetimi atuka yi de makwa akọhye kuro bi a minnim kurokro na brei kasa woye se ye fa ne to de enti a wantimi anka metena se obi wo ho a my lady ofa we enu nyina mu a na wa traumatized okwochire mu sen aside that no chire mu wi a stigma no kra attach no eno nso so okwochire mu sen ene wantimi anka na se manchire obi a na ode ahyehye ne ho a ne ahwe no ai ne beden so na obi hu kra oh my lady eto de bia my lady abojesen ye oka na organa obenya asem te abojesen ye kanipi Ghana mema pa abojesen se ebi di edue nyina wo ebi so bo ne mesh my lady enua be me asemi nyame se ye nka no kra emu oya ebi ne abusua nim sam na abusua soso ma omo nta agene ena na yire so onya anu nyame ncha de watimi atena se akurakura na ba besi ne nanso so anu ntu yade ase
abro mu ja na me busa say yamfa na nko check up bi kura nkohwe and steady no for some time and hunu say wanya complication bi say kai say wo den krata e wo yade ne ho ba odi ni nyina ba price ka na wo ka ni nyina wo so sa mun twetwa ngusu maye na mun ka tani di ne so ti my lady ni nyina ne say de ebesi anya asi Ghana ha no akoye kuro bi a wona mo abre bi a wo mpa ibom wo bo mpa ye se nyame beje no wahu mobo asa ese ne to de aka de wo tem oh my lady adwendwen o adwendwen koye se no adwendwen ni bebre nti ono maduro na won hihye da adwendwen no ane to de aka de wo tem wo ni de wo ti ya basre ye tiefo ne ahwefofo a wonom do yen se ne my lady kan wo se ye na su bia bo yesre mu hu ye mobo na ye nwua yi 25,000 ai we de sram na nanu sister du abo ken eno so ko sister wanya bia mna akoda ye ready ebe kwa ne ho wa ukum body dua 5 cedis onkonko enti yesre ya dofo nom se na ntutu de yi ye moa na ye nwua be me ye nkonkohwe no na asumdue mra because na sem ne de obi ani wa waka bia hye mo senka mapo adwuma mi kofie makofo ka abone ye de meko ei nyame mu aye man lady me dase aramba man lady me dase pi nyame hira papa na ye nchia ye tiefo my don say 10 years asem no working that time no na sa ne ma na ekoso pa o mai mo foro ka ye se de wakopie ba bi ene sa ne ma na ekoso papa eti we nya de foforo na man lady dia na ya ne se sa o fauto no so tie omomo yes ane mana unya san ade ne ntem alotomi no ne brofo no behind alotomi unya san ade ne ntem enti nya ade nwanwa ebe koso na ye besre maledi yade ne womu no nti na o se kata nanim na nka nanim so akata no so emma ni nya sika ni bi me ka no krache no suwa hu o hwe nanim a nanim so omobo wa fon pa ya twe ne bo na benti na hu ni se wo obolo onye obolo enti sa we ni kakra no emma do tenchen kra ne hu no yawo a eye na my lady ye beda abusuafo na se de o be ya na o maye no na ya da awura na o kan de yire na se my lady oba bi anko bedwane agya no obekọ emfa no so wanya bie so no obi e community enso ne nyina echi otimi ko gebosia de beboa se krachi ho beto no enti my lady ye tiefo ne yahwefo eti ye na awie yi yesere won abrante nse ye o hwe ni se di amnim so obi da fi ade beba so wo bi da fi ade beba na ebi ni ho saa ne de na se ye be sere busuafo so momoe enkrate di adanse ye se wako hospital bi na my lady omo dia tusu yes retiefo ni ahwefo 25,000 die 250 sika na nso no momoaye sa my lady krache no yare now Assemblies of God was sole wabo mama ne na sabu ne de tu jam no na untre ye nyan no nyana dani to mo alasi amomo apreko ne nsi 25,000 de sanka nyi sika bia aso weso ya so kese ya we ya semu o branch kra na asema lady e dan branch ye ko wie mpanifo enti wudi won ketua mu mpanifo nim se odin won ketua eduru bi asem ba se ya en sorry a ye kono man lady ye omomo ahwe ade ba ko a yen kama nkramofo binom ente ne ma bi asema lady omunim adoye ti nyankopon hira won yen sorry awodo a ye ko man lady adoye no kakra bi netimi adoye se nipe wo yare wo wu o kakra na de be ma na o de be ko hospital nyame be hwe so o ma abakra nyare na wa mu kra wa yare akọ yisika nti e be sere obi kwa aso no ko ni yiye nko ade a ebi ane ye kana ma lady onko ni yiye yenka no krenche no ebi ane onko ni yiye so okko ni yiye dia na de ye bi ode ne hu hyema anka we ye sign na aba be sign wo ka asafo no betimi aboa wo akonu ase nyina so na o ka se local na wa na onko ni yiye krache wabo ti abibi so ma lady tie ni yenka no krenche no se bibi na ayi wati kokura na yetokura uti na wabọ no enye Christopher as ade oba wabọ mesh ana gu tiri so wabọ nketenkete ja na men ka minti menhu one wo hunu se so san no wacheche no watiko eti Christo ni otie anye Jamaica
ahanye Jamaica enye zo obi babu anti na say ye hwe wo saa na aka ne saa Jamaica fo no omu de omu didi omu yedo enwi gu so na wo bi akwa Assemblies of God wonnim tro no nim akenkan akrate ensem bi wo no mo yemfa enwada de ye Assemblies ni film emeye metoto nko no makase ya dere won kakra wonko aso no wonko okwa nka mo bobo saa we nsisi so yade na aba no se ye bo aba yi aso ni film ne jai santo ato ano obamu oni ada ho amoni na na male de ade amde isi no ade amanwu se obi ya no obewu ano kwa asore se ne ho akire no wahunu se ba bia duro no aye de ho no ode ne nsa nyina adu ene ne na adu besuma awurade we won se ode assembly se be for sa ne mamu onyare ya ne ho ode a wo boda creation Sunday wo boda da creation o adaje ode kwa asore na de asore so bata tiefo nya awefo yesremu male de si bia ba ye nyina so ehun se bia ba yesremu amomo aye na krachi nkonko yes ade mfafro male de me da sipi number no momo number na busu afo yesremu oni penti na nipa wa momo aye o si 25000 onka bi shem okoto duro yakedna po na akotwini moja akofa ne to ko wi ase wa konya HIV eno da nchen aye se ade so da na ne yem aye de kura da ne yem no enuma de kura da ne yem aye beku no sent you say kabasta you say dia di hey edno edin do betimi aka eti stand da ne yem o busua sramo anya ado mo meboa ye why na oh mo fa number ne to so ma ye 0541126626 epamucho 25000 muso ye mu abia na ye nuai enyine nkwansi o ma ye na onyame so obehyiran confession time ebre no aso bra betena se na plead sira Ghana for ma wano so na de we a wo kasa ne kura no me ma bleche wo kasa na ma me an kasa no me ma ble Ghana 40 wo kawas kasa na ade hye hu mobo mo wa Pacho Ghana fo ina mesra mu se mo beboa me na metimi asa me ho yare mikita enkwala mienu omususa na metimi ahwe mo da achi wo me nsem mesra mu mu hu me mobo na mo hwe me manketui na mo mboa me pa mo cho de metimi aka ti ko mu tumi nyina ni mo fa bibi enkata ne ha because ana umperesa ompe jai munyano umperesa rubema ono wanwa ne tinu tumi se baby ofiri ba nega ho enti Ghana for number na da so why pam chew 0541126626 abranti eti dem hosu anu wosu 25000 kolebu eso mfamla meye uprehan enye science asempa epam chew maye bida momwaye why epam chew a na erade obeshira mo kama pa confession ebraso Inshirenie, anominie. Ewini open, my brother besuya everywhere. Inshirenie, anominie. Tamwaswo. Ejadamwo. Confessita. Inshirenie, anominie. Arrow. Ewini open, my brother besuya everywhere. Every name we draw. Pamuko, Esau, Ebeku, and Punish Renie, who won your nomination. We won't buy. So bad, brother. Now I'm my when you're calling someone. A rather better when you move. Bema was soon we are singing. Ishirabeka we yefraba wasasiaba ebeka wa yemwampo Ishirabeka we jumade ebeka we difre ebeka ufie banso Ishirabra ni beshra obeshra wo bebia uobia
Erade dema watamfwa authority awo nyina jingugu wanim Onam kwa kroso mama Onam kwa soso ndani every wanim Erade besha wadwuma so debi awo de befem na wompaba Obekoso adoresa na wanim sunwa se debi ara Erade bema wa yetre emfa de besie bia wo honkyere wo Obeto no watamfo anim na wo ka nia so vechre wo sumu Hello Mama, good afternoon. Afternoon, me mo di India na wa nu wa nya wa nya. Mama, if I saw a good na me wo me man ni papa nchen obi na ye je ye ni nya ni na me ma me friend da ko ba say o ba be kam na ha ka tna e kuma se nti mama se ni me ko ya akwa de me pra me kichi me no aduan me ye bibia san ma ko school na o se ko school na mama me say kusta ko ma obi na obi akọ o ma me adamfo no be fa so no ukotena no me ma me adamfo no nti last day me school ba na come dem na me ko kitchen se me ko akọ aduan na me ko aduan ni ho gari ki so bi na me ti wono sugar su ni ho na me hu se two to the leader center table so na me ma so me de ko akọ sugar ma me ne da mama o ka se di atem se hwan na fa common two cities now the be atema the sense or the men in because in the country say two cities me fa the cocoa sugar am out here ya say what the men say maybe ya dey am kwa nyina mama ma fa no serious ya next me ma no mu pressure ka show mo ma fa ni serious and say see honum no obi age na da hon ma no ma fa enya me no ka say sika na waja so no ucha ho ba ti ba no yi me de sa mama me de ko SHS ko fund the solution that me fa go to me yi me niema na yi ba kwa fra han te me fa me yi niema na yi ba kwa fra tan so no ma fa mama me USS ni me to asu bi obet me dream come na fufu because see am come na fufu mama ka ka ko wi ade am ma sere me Mishade mama mihiamwa na wo ma me yonko no ho mama time am free no hono that na me na fofo hono na mo edi number o ma fra me se wo free na se wo how many years se am 28 years mama obi ade da ho wani boso anu wafa mama mani boso anu ma fa minim de be ye me mani boso last this say talk of family friend be ade mo de ade bo mi trima mi tin paye so mama ade no guso na mi guso family njai nya hu ana fm ta mi konko fa mo fa ne number already kronfo beach every tika 2 cities ebi manu oja o 2 cities pe mama fo mo hwa mo ma o waso mu no mu ye 8 no mu akura ase ne maami adanfo ba o me be gina betre kuma se abehwe ni school he ko tre akura se akafa so ni so na won papa on be ko so adoresa na wanim su hello mama good afternoon. Hello Mama good afternoon. Sefitinen nansa de chese network bi ye use no Ghana ha de o ma fe se nu bi ni emwa bi e na de o mo pe no mo de ye obi anka hwe so nkere wo hello Mama good afternoon. Afternoon pacho de na wa ya unya ya anka nsikra Mama me ne papa kitwa na na we de ye tissue mama me ne papa kitwa na le film probably woni hwan papa kitwa woni papa kitwa neti neti en film probably ma dem papa na mama me ne ba na di papa no ira ko wa no ko bitifi wa na ko wa we na betio mama di ni bet na fi mama wo ha ba ri betami o sidai ni nyeta mama o se woni papa yire o papa kitwa neti neti na wanka sa papa we mama ba cho papa free
etu papa ni aketewa bema ena wo ne te ede na aba wone ne atena firi nkrabrem na papa ketewa na akọ wale ne oba aba aha wako wale oba mama no ko wale oba na fine ebi no ba no so ba bi wo tete ne no e kompe mama men swing ni nyata wo papa ke ne yire no house e wo pesa wo ne ne kompem mama pa try na eti say wabo papa na mane mama men swing kanje ni hu kwa na faso na kache jama izi abana magente mama wo so ntumi ntum fifio me ntum fifio papa ya na shem yo ya be ka abije mo fa boy number na be ma ne be wale no ompe na yo u be fre wo so jani every wenim everadi be sha wadwuma so na bia wo de be fem na won pa ba kire wo obeto no hello Mama, good afternoon. Afternoon, Pacho, yenti odi en waya unya ya nko anye. Mama, Pacho, bi ko ni chibisa. Osi die. Ena kura de asem na mu na mu volume nya na se de be. Hello. No. Aha, emo di en waya unya ya nko anye. Pacho, mi ni obi ko ntwe na bi mu poda. Uni obi ku twempra na ayeden. Mama cho mini obi kuchum tena na mini mpeni aka sini ya baako ama sesa no edumu woni obi kuchempena na wonim se ya wa woni abaakum da nda ama sesa no meteni chen na odome nipa no na no so me wo frɛ kingdom am no me talk am dey say ni mu fa yefunu a be dwuma no be ba be tiantia mu sa be wi na ti brayo e de be mfidie nko ma if you be make it ma ni da fe ni kuno no e kira ansa na obehu oyi ni be hu nsa no be ma no si bi na se enye no kra e ku kra ma ani bom dia ma o mi fa ye funu no na mi ti me wo wan ya ani ti me wo die say akosi say apa cho say akosi say ato si ti ano de o mo jai na mimi sinto mo jai nke ya me ya sa basa kaf kingdom yankomla wai abusuafo ye ma mu nyina ha ene awie baabi biala wo a wo hweme mo nsuso a moti yenka e radio so no Kingdom Herbal Center for enenen so no yato ama ye de ensemode efri ya so ye de ebramun na enuro no eye ahodo maako enan Kingdom Garlic Bitters and Capsules, Kingdom Ginseng Power, Super Tremendous Capsules, ana afei Kingdom Cool Capsules. Na ene ye hwe bibi afa eye hypertension pressure ehom eya ade a ekunipa bebre ene nipa bebre enam ana dodo na so nim se omo wo saa hawo no de ma yade no enhu enonom nipa bebre enkwa yaresabia enko cheke enhwe se me pressure no se na sitie ekosoro anase ewo fom edom no enko hwe saa de no enti ene uyonku no obi unini ne di agro mo ko eba ene anase enra unini ne kodi emutu unini ne kodi diehuo unini ne kodi fufuo ene anopei wonka tiasefo asase ho ni nyina ene se wonim se pressure e won so enti de how ene amane bebre e de bre amanfo ubon se tim na nipa na wutim na we ya wutim na we ya wutim na we ya wu eye pressure no na pressure no mesrewada se ebi wo so a eye abomoden se obecheke na titru emema no kra de se pressure no munya de mema no ye ne se aduro na omukọ ayaresabia ye de ma omo no enya de a omunum ko se ehwowadwu mu se so onum se aduro na ne mema yo wo mpamu no ebeba fom ne bema no mu beye mre eninti okọ ne yire ndodofo nchen a ontimi nya na sede se emema ana se bema eninti na ama enei no emema bebre ewu free pressure ho ana sa ya de pressure no
abibrem ha de ewo pa nipa tuntum enche obenya pressure obetimanya efiri ni nkola brem nanso akosikoko de obenya pressure enye dodo enti abrofo no dodo na ni pressure abibrem a nipa tuntum ko daki pressure mu wo bebre na mesro pressure no se ope anu aduro ope duro a ebesi ano edi amawa ekosoro a ehu eba fom a ehu ewo se eye normal eniti ana aduro ye da TV so a wo hwei me pese wo hya ase se wo no Kingdom garlic bitters ni bi na bra be hya ase se wo no Kingdom garlic bitters no sa pressure na ewo so no ebeyi edi afiri ho ebema na ko normal edi amawo enti wo hwe me awiei ebia wo maami bi ebia wo papa bi ebia wawu mu wo pressure duro no a ye de bema wa obenum a ebema pressure na ba normal no eye Kingdom garlic bitters and capsules ana nya pressure no nko se wunya pressure na edo ko diabetes obi wo so onya asichire yare na de ne e ko pressure enti misrawo so uso wo asichire yare a uhia Kingdom garlic bitters and capsules ebia wo hwe me utie me misrawo wo sugar no ekosoro na akosoro no e de how e bro eno so sugar no ekosoro a ehu eba foma ehu ewo se eye normal ne mawo ebia wakwa yaresabia doctor akachiro so wo sugar wa ma waduru a woda so misrawo kosonom nefa Kingdom garlic bitters ne ka ho ne beboa ama wo sugar level no aye normal e de amawo obu ha osori a obeka se ya soja ade aguni na ase na ehihye no ne mu twetwe no mu fimfim no emu ye ne ya ohun misrawo eye omo asichire yare no omo na experience sa na ema no enti aduro Kingdom garlic bitters no eno na obedum ebeboa maame papa meso so wo ye chinifo na so wanu madura enya Kingdom garlic bitters and capsules eye aduro ya hyeda ye edi ama obi biala wo sa ha woni bi se ebeboa wo ebeyi sa ha wo no edi afiri wo so enti sa wo pressure wo eye sugar Kope Kingdom garlic bitters and capsules ni binom na beboa wo ayi sa ha wo ni nyina ye den e de afiri ho e de amawo ana afei wo ma wo cholesterol no so kosoro no cholesterol no me ba me ka de bia se ye wo de ye de liver no produce no de ye na de ye nya firi ye nuane ya ye didi mu no eno no enye manipadua no enti wo nso wakwa yaresa bia me yaka cho se cholesterol no kosoro a eye Kingdom garlic bitters enene ano aduru eno ne beboa ama cholesterol no aba fom ede amawo cause cholesterol no so ehu srade na adoro woni padua mu no ama entini no emu asisi moja ntimi ni afurusane enko emma aniti ekobasa wotena se check akra bi wo se anansi achime nan anansi achime nsa anansi asome ha anansi nye police onye soja na watimi achewo aniti maame papa oto ase na etwetwe onana aye titiriti onsana aye titiriti a wuntimi nya ne sane amimi ye no me kanfo ye aduru a yato ne din se Kingdom garlic bitters no e de amawo ebra obehya ase so wonu musa aduru yi ebeyi sa ha woni nyina de afiri ho enana aye titiriti no wonsana adansidi e koso no me kasa me ka ebobro adwen ene ntiase so eninti ene awie de me ka kire woni se Kope Kingdom garlic bitters and capsules ni bi nanom na emboaw na nyi sa ha wono emfamfiri ho wobu ha wo shempaboa kra wo husi wa shempaboa no be yitimi ayi ato tafo obetimi anante adurumeduma anahwa ha sei na wo husi wa shempaboa mesro mu amote sa ebia wo maame wo fa biu na na bi o papa bi wo sa ha wo na eduro no eye Kingdom garlic bitters and capsules Kingdom garlic bitters sori waka tutumrika ne Kope eduro ibito na emoa afei obi wo so wo ye adwuma kakra bi no wabre immune system no yade etin onkwamo no yade abetenam onkwamo no ba foma ede yarewa ebre nipadua no ewo so wunya aduru be boost onkwamo no eye Kingdom garlic bitters and capsules mesro open me number no eno na da TV no so no obetimi afa number ni mu ba ko afreme ewo 0559 72 9109 0559 72 9109 and after 0597 298855 0597 298855
055 eye numbers edidi dwumadi ntimisro ensema meken upemu nchiremu bia hyase se obefrem sesi e mabia homatofo to afre a bibi biala wonte ase bia no nyabotre efama ye be chirichiremu ana afei mema na mo mayemre ewompam mema na mo ne mo yirimu hia mo ntimi nyam asede mema na pressure hamo pressure ntimi so mo no pressure aduro no ene uhia kingdom garlic bitters ene kingdom ginseng power capsules na bema de da no me ba meka me ameti hei me na me boa mema maboa mema bebre ewo Ghana ha maboa mema bebre ewo amanone maboa mema bebre wo other countries ewo Africa ha me na me boa omo dame enti nani de dikan a wo hweme a mesrewada aduro na ye frɛ kingdom ginseng power capsules eno ana me de boa emema eye aduro a wonum a eboa ema wo ye ba mu enye se wonum ya no na ohun esore gina sompa chow ene na abeto TV no so no so wo phone afatwa na wo ko ba bi eto aduro also pe kingdom for aduro kingdom ginseng power wo pe sa aduro we bi eye memedru bema obema mayemre bema yade bi ti se pressure ntino obema no ntimi nsore anya adwuma yi mesro unya aduro ya ebeboa wiye pa bema wonsoso no ugu hu anim ase yade ema obema mayemre enyini ama obema mayemre ensanum bebrebe eni sigeleti nu bebrebe etimima bema yemre ehu aware mu ntokwa aware mu atete etimima bema ayemre na sanyema amabubosi minim emu bia wo ama obema mu ayemre sebra wo hwemi se wunya kingdom ginseng power capsules na obema na entimi nsore no ahoden bebam ebe sore agina ne naso na abadwuma se ne sese ne fata enti bema bia wo hwemi bema bia wo tie mi a wo hawo no mesro hyase frem sisi wo ye bema na wo hwemi wo ye oba wo hwemi wo kunu ayemre ontimi mma wani nji ewo mpam a mun hyase frem wo 0559 72 91 09 0559 72 9109 and after 0597 29 8855 0597 29 8855 and 0559 76 1144 numbers ne guno de fremu ba ku sesi na ye mo a obema bia na wo hweme a wayemre enne wa yese wososo no ebia wanya odofu bi uni ni hia untimi nya hoden eye kingdom edura ya to ni din se ginseng power no eno ana ebeboa wo menua mo ma ene mema mo enamu hawo edura ye frɛ no super tremendous capsules eye enamu yare eduru na sa eduru wi enkane no ema no se de omagye sa eduru wi atumu no ebro adwen ene ntiase so wo yi oba wo tie me wo hweme wase kikaw ensuo bi egu ensuo na egu no ama ede enka scent ede abro aduro na abeto TV no so no uhwe TV na fa phone twa sa aduro we tremendous capsules eye aduro eye ma enamu yade enti no utwa ne sa na ukọ bi eton aduro na wo de akyere se aduro we na mepe bi ato oba unu kunu hia be ma no nsuo wo se kom ni na eba abonten ebe den wotimi anyinsen make say won se wo kasa ansa ha no wo bi uhia tremendous capsules afei wase na ekikaw watenka na atiko woni hukunu hia head obaye obia no onte eno ane se woda ho na woni hukunu hia no be ma no niema bi yi wa free oba na sete sa akatoa no uhia kingdom adura ye freno super tremendous capsules oba eno ne beboa enti oba bi a wo hweme a wo de wo so wato adura no enamu yare na nkofreme na menchew de bema na kontem mesro wo ye oba na wo hweme na wo se enamu yade aduro bia ye beka ho asem wo TV so radio so bia no tobi so enwo yare no nko no ofreme e wo 0559 72 9109 0559 72 9109 ofreme a eyade ame mechiro adekronti a ema na ebasa ana ma wo so wanya wa yare se wanya wa hoto na 0559 0597 298855 0597 298855 misrawa so utie me na enamu yare no so woto a to kingdom garlic bitters ana capsules ne ka ho
sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo a ɛbɛkɔntɛm bɛrima a wo so bɛrima mu dodo emu finfim emu hyehyew no wonya ɛbɛboa wo ana cocoa capsules no so yɛ cocoa aduru a aba ne ɛboa etu cocoa ase wo a woyam bom kuru wo a kyɛse cocoa ntino ugya wo nan a mogya ɛba afei susu no ba bia ugya wo nan fa no ɛhɔ yɛ wo hene woyam atim koko ntino wasum ekekaw koko de how bebre nipaduan usisi na ya oya eye kingdom cool capsules kingdom nuro no eno ana good tv no so mesraw ensema make nyina no upe nuro bia ba bia to nuro wo man mu no onsa ebeka bi na ebia pesa one mia Dr. Pani twetwe nkoma a meme number na wo form no me free tv no so ana wa frɛ me e wo 0597 29 8855 0597 298855 ofra me aka wo hawo ekire me na me so me mboa o na me ntu yade na ase man lady me de me kasa no esi me da ahwefo na tifi na ase sana e man ka so me mfa ma adwen mo Shirt never papa. Me da say aso for mama. Me I like quality too. It's sanity. It's very nice. E job and they do baby ana. Come to be command. Akonta you. Mate. Opaki maba o stadium. Opaki niama eso di aba. Enya agro kra. Me kwa na makwa shopping. Nipa nso yo me. Inshirenie, anuminie. Victory Skincare and Cosmetic Clinic. Wire sunburn treatment. Flat tummy. Stretch marks on one totum pam pa. Keloids akure. Skin tag bibi titimu tuntum si ekoko. Sawubaga brade. Anti-aging. Na wa ma wenia. Pimples ni skin blemishes ni nyina. Erade be hye wani munyam. Eye Victory Skincare. Nyina be Ishirabaka. Owa hunju draban sokoban mwampo. Je okufo school mu wa. Abeka wadwuma de. 055100646. Ishira rani beshra obebia uobia. Erade dama watamfa. Chocho Herbal Industry. Inkugu wanim. Yo Chocho Herbal soap. Chocho Herbal cream. Onam kwanso. Chocho Royal Gel. Chocho hand and foot cream. Erade beshra. Chocho skin toner. Debia wo de. Chocho hair product and you tiri no bomu a ebronte. Oswado. Ho agini se twu. Chocho balm. Erade share shop. Ayetre emfa de besie bia wo honkyere wo. Palace. Bacho na total. Wanim na ubenya bi obabi a. Sre wosumu. 0504555535. Inshirani. Ebusia confession. Siatsika. Otu asinti twon sa man. Odu nesi former said we see mattress so. 15 branches across Ghana. And cry drumming market. Kumasi and overseas. Obuase Council Cortes. Sunyai Nigerian Bank down no more. 0540311311. Call manager. Hello. Hello. Naim, I'm holding Indian SC, Adama. Afternoon. I'm sure it is. How can I be from them person come on board? How bad, damn. But sure, any say, nothing be me meeting. See, they were not having an explanation now. My business for place, especially me, man. See if you ain't not on place so much. I'm never anything. Yes, we cry. See, you didn't be doing a go Bogani do for USA. So they are passing between me. It's only how I am moving. Yeah, say, but no me Canada than any said in Jaisa. See, you know, I'm who say, only a bug. I don't know much now. Someone name me one day. Oh, my US bug and obey your one day. The patchine. Let me say, because the Omo Perno, the woman's as an eminent Japan, but me a deal more.
Not knowing, said, Namin 2 months. Now, on your ex and in 2 months. And I call worry US Bogan. Okay. See, on a worry review, and I Yishiana was a band place, and also call back to USA. See, Mona, me won't have for. To go soon, Papa, to worry me to be next to say, Nicono. My, I'm not a citizen of a set of a fan corner. Be sure that Uncle Diana, the shoes and any banning collar. Hey, a cab. See, I'm your margin say, yes, sister, what is that? Men Preman me fan collar and so I ever go and send the bread. Nathan Colano say, if I show 1.5 years. I said, no, Musa. Now, crank it twice out of a former coin. So, Mianca, some make a home be. I'll be found in crying in our I try, person back on home, USA. And was the Abu Banwa ready any baby. Ma, make us in the home voice. You were your one casa. Miss my stranded. Hey, a giant mamma would be able to be a piece and see a draw. Cobama, me a man, yeah. On no names a minimum. When him, no, mammy, I don't know him, so only bear my name 2 months. Not the Kowali will be. Ma, it's in a just Mamma Muhammad, the Bema minute to live in, you know. My bro. And you're would you call be an idea and be an baby by a machine in it. Now I'm fat. Sir, oh my jai. Oh my jai. Yeah, ya koye be your resource no be bad be first. Ochina. Touch. Omuso ochina blabeje. Hey. Die ne chenchire nche bi ya dey table so. Ye de end akwese magic no. Because oba no oni be ma ni ko eye no. Bra ni so onim ga ni ba bi ada. Ga no so oni na da oni na enyam. E ma akwala na nya be ye 10 years. Eya semo. Ene nipa na sister and asem ne ma nso nya nipa keto nipa kese o mayim ena bra ne se che se on kai se wo hia na na dwo se just asem ne de gate ni sta bomi table so office se che se o mo ko ye ne bra se emomi asema baba wa yi kai je se mi ni mu de papi ebe na me say champo be try sa se wonu obi beda won kai watch na ebe bie die na su me ba no wa koje aba China hello hello pacho entie o de no aya unya ya nko anye di ayi mi se dua da bia ye confession hia ayi wo ba djuma wo ba tia mu a ma kwa utiato agire auto paracetamol na ya wa hye tomata ade said wo ko we keeping ene nam ha wo hu do peso o kire hello Ubinswa odini ni ndie bechia oni bi atemu o owudini trimodefo odwama moni otuatefo enu nti wenti onyame asem na wo ya so ni ti awunyankopon wa enu mi nyina beba so ebetua wo na besunsan hello hello ma me kasa wa me modin die no waye nu anya yanko anye Ebacho mi confirm them mabi na me kwa ni ncheno na ne ma me hu ye no se on penesuna menene ntina nti me nam kwa mu ame kwa no na bem fuom na bem an ka chere ni se
main channel. Me train you do one na damoto do no see yanko na nkomo to me no koye no e no odo farm was damoto mu ho no me ka chen so sad no ye ndi wa anya de nte ma me ni jaye ana me sa ko fa be ma fufuro ma me fa be ma fufuro no me ye menses one me daye so one me daye no na me free na that time no history na e ba fi na e ko ba ko no do me ko chire no ma me say no ma no say testimony anyekola how sad me ba no tina that na no ma me e konfo no see so no ma on me tina ma na me be ma ni nye juma so mo so afi na mo sister go do o mo feel and I say the uncle try she said the mo kan no e no kra ma na mo so me pin so fit one mo mami mi ye bibia ye tese mi nya scamp na me dia ye juma o testimony anu a ba ko ina ya ba be ma me ne me ya me ne no ye chiro o hu tiri no ye tiri bia ma no be ma no ye ma ko no kasa na mi biro be ma no kasa na hu ye wa ko no kasa na obu ba ka so mpewa na ho metie no no to te se ubie wa no so kasa kra ni ko gubofo be bi o bi anya mi kira wo se e ma ha obaka so mpo e kredo miensa onya kekasi mu ya bibia baby woni ne bedro se agire ofenku me ho awo eva o se e kredo miensa we bini ma mi gina so ana de emfa o number ye me mamai ne tributu a wo twero no enye testimony anenye Roman father draw ye nyina enkojibi me pacho so nan no sai otiti stroke akawa to them pressure and diabetes doctor boy adio kakraka bi ato so sa no ne adura won try Roman father ntia 0247919122 hey Edno hello 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 ma hello ma mama Kasampa cho mama cho good afternoon so actually some the katana come to make catch yentie ma mama cho tona mo SS1 am ba ko ana ma me sai of ma be sinne mo trene da show since ontimi wo so na kwani mai wo ma menyam ai na mo SS1 me ko se wo be tro ma me danyam pa try so na kwani feel to opo ai hospital e ko scandal mo se nso nyim plan ho ntendo de en oda so ti ase gina so mo fa ne number na mo fa gina so de ayi ni fa number na mo de amade papa asemuni Kevin fa sa number na wi a mo fa pa number man why ayo tago heba mesha me pa chaw o se be ma wudu sinanimu a na wuda tim kaja oba uni atenka infections abro so 0243228296 midima fo se wani amawo a oji ne hudi enti amoya de edin a o wabu akwa agogo he ya 0244774282 grow fine why are dear we now who told Diani de wenuma won't in a day cockete so I won't not was sorry you dear so also tianet me patcho ba wa wona peso pintentem and no be say so be sheni pedua kama uchima chimani mu du ntentimi ma no wa ya se hwew e be ma na ye light na tumi aba ama wo ho atɔ ya ye grow fine ointment Yeni pedua ni nyina e digital Herbal center usia e ka no montrimu a 0244596322 Kojak Farmer ye nyina afie ni nkyere ho Kojak Farmer ene afrei wo se o di pro code
Wini mu sonsuo o bo wa papum afiafie awate susu a wa ya aposen bidie nu nti enkonko nenne nyina 0531069945 Inshirani anuminie Empani inshirani uwoni anuminie shemui ya wopai Sawubaza brade na wapa weni akone nsamua Erade beshe weni munya Obema wosuni wiasi ina behu Ishirabeka uyefnaba wasasi aba ebeka wayemwampo Ishirabeka wejumadie ebeka wedifre ebeka ufie banso Ishirabra ni beshra. Hello. Hello. Papa me modi mpachade na waya unya yanko anyi. Mami, dia me pacho. Dia maya menu ho pa ni semini sister bi ne wadwuma. Me kofa na me na akọ. Na ayemi ya. Oh, what day? Me wayire. Me yire mawo. Ayemi ho ade nyina. I say emprache ne babem. Me kaya na ayemi ya. Na wayire ya we. Me yire ya we. Oh, when you say na wayire aja tum dia asase bi. Oh, na the last time kra again akra dem be fi ma me to no man go school. Akra no SS2. Nti ba o kai sa wai sa na e we ya. Wayire aja tum dia say ngewe. For the side. Bende. Eh meme. Opa wayire enso ye ntra ho na e twafa ho. Hey. Hello. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Enti okasa. Osidi. Wow, don't sa hihye wo ho. Wo don't sa wurawura wo ho. Na jaye. E kan wo sef yes ah kotwe adwaye ate. E ba wo mu se yes pie sisenso kotwe adwaye prapra mo mantamu eja garden na wo do wo ya dwuma bi a ebeti wani so na munya da mu hihye na pono no a egu phone so na so pono app no diriti why bebo wa biatemu owudini trimodefo ojama moni ojiatefo mudi mu gina feelings mu a mudi mu gina feelings mu e dey feeling hello I'm teno no crese beni nyina ho ba akokra be ma na one ne tem na my frustration mudi e menyem ho wo se be ma na one ne tem wo mpe no ebia ene ne betumi akonnect I find good on na dia na afeni afa dia hello mama auntie wasem no na wo se dai hello hello osi bema one ne ti no next week go koye ne wade enso ompe ne kula osoni mu ana ne ho ye ne tan ya wurade bema ye hia hello hello aha maami usi bema na one ne ti no ompe no ah hey is a champ problem why my bread timi tie mam ti me me enso opena ma na kwaye ne ho ade osi be ma ne so ni mu ana no ho ye ne tai wakan credo no last one asi ai oba mpe wa credo no ye 3 last one no eno de sa ade no so ni mu ana onya ka no sim se wom o jiji no be person wo ma ye nkoye ne ho ade no last credo no asi wo fe say won ka no kura ne chom say ono no if you say
tete one na yɛse ɔbaa ne bɛrima ɛware ɔdɔba ɛnyɛ nemre ya na bɛrima no so is a champion design bebrebe a wɔhu no to wɔhu sɛ wɔn pɛ no ne buru ɔbaa ne deɛ so ye awurade nkrɔfoɔ ma ɛyɛ asɛm o ntenga no wɔn pɛ mu nka te sɛ wɔn kɔ a ɛmoa no ne sɛ bɛrima no bɛgye ne sika ɔdɛma no deɛ ne wɔn nso pɛpɛ no watua simple as abc so maame ɔhu ɛnamfoɔ madam fini edu baabi a wɔgye pɛde bi a wɔna obi wɔdamfo no ɛne bra na wɔtaw maame gay yi a ne maame ɛma yɛ nwɔtwi a nadamfo bɛgye baako ne kɔtena yi wuti sɛ ɛnya adwen papa ɛna wɔde kɔgye no a ɔne ne kɔtena yi ɔkɔgye ne so wɔ sɛ ne fi sɛ de bia aduane wɔ fie wɔ a akora ne di dakoro yɛ ɔbaayɛ gari ketewa bi na ɔnom ɛna yɛde 2 cedis ato ɔnom so ɛna gay fɛ 2 cedis na ɔde kɔtɔɔ esikyire na ɔde ɛho di yɛ wo maame baayɛ abɛyɛ aka kyerɛw sɛ wɔn na fɛ 2 cedis no so maame na kɛse akɛse ɛyɛ bɛyɛ complete ɛna ɔde ayɛ akɔdaa no ɛno nti na akyɛ sɛ ɔwia deɛ saa nya 28 years ogusu ɔwia deɛ saa na brabo nyinaa asɛn wɔhyɛ da na ɔyɛ ne saa nti no ɛm sɛ paa deɛ agya not much deɛ nti ɔbɛtumi adeliver no na wɔn wɔsɛ again no wɔnyɛ bɔne biara yɛnhwɛ nneɛma bi yie ɛmmoa sɔfo maame wɔn sɛ yɛ maame no mu bi no mu ha adwene o mi papa deɛ yɛ anam ɛdɛm ase paa kyerɛ sɛ sɔfo maame wo de bɛma ne bɛ fie wa obusa ase nti wo se wo dɔ bɛmɛ ɛfa wo ne tribe ne mo nka wo sɛ wo kɔ no ma simple wɔn na maame a yɛ awoba ne wɔ bi tie wo yɛ nti wo nim da kyerɛ sɛ wo nim obi destiny wo se wo mpɛ so ne ade wɔkɔfa bɔga wɔkɔ esisi no ɔnyim so yɛ wo so mu nti no wɔde akɔ ntafo so mpɛ efi awurade adom wɔ wo ntafo bɔga nim sɛ ne ma ne saa nkɔda yi hwɛ nie akɔ pie na sɛ no obi ne bi di nkɔmɔ sɛ ɛsɛ bibi nti no asɛ bi sɛ ma die ne no sɛ ne sɛ wɔn mu gya kakra bi saa ɛwɔ sɛ US saa ɛsɛ ne ka free bontu ko mbe grasi yɛsɛ asɛm bi sie sɛ mantini yɛ nso bia ntene sɛ no wɔn yɛ na wɔn yɛ very careful ɛsɛ yɛnya de ntɛmɔ mpa yɛ na sɛbisɛbi yo ne maame na akɔ so na ade wɔ sɛ na ɔkae no ɔmo ne maame ama ne sɛ na aba maame ntumi yɛ ndɛ sɛ ne ba no na no bɛkɔ abɔkyerɛ na ɔno nso ɔn fɛn sɛ wɔn ti bi na ohun ne mfom so a ɛyɛ a fɛn sɛ ɛwayɛ papa ne mɔm deɛ ɛm sɛ ntaafoɔ no ebi a na ɔdɔ wɔn mo ne bi mfom so na ɛbɛba yɛ a wɔbɛtumi de akyɛ ɛmɛma ne bi dɔ maa no asɔfo maame obi tumi kɔto kɔ asɛ sɛ bi o obi butu ne yɛ so kora ɔdɔ no a otumi de kyɛ no eti wɔsɛ no wɔbɛtumi de akyɛ no ɛyɛ sɛ ne yɛ sɛ yɛ gɛɛ no ɛmfom so a ɛyɛ ne maame ɛna wadi na wuo gɛɛ ne mfom so sɛ na gɛɛ ne deɛ no onum so ɔnyam ɔnyam na ɔde kɔ wale he's the champion eti ka kyerɛ wo maame sɛ menyam timi fa obi mogya ɛnkɔ wale wɔnyi nsusu a ɛsɛ nka otimi ka ehu ne suro minim sɛ amefo no bi anom no ma no ni nkɔmɔ a wɔn nyɛ firo sɛsɛ yi o eti ehu ne suro ɛna ma agye edi ade ese ɛni kwasiɛ abɛka ebusuo sɛsɛ yi a etu amefo yɛ a mo nto mo ase mo nso ne sika akyi na bɛbɛ bi wɔn mo a ɛnɛ na ehia no o ebedu mmerɛ bi no na wafefɛ afei na ɔba ne nyaya na nkɔpɛ so na ɛmboa tembia no yɛ pesika ne kyɛn ɔdɔ ne ntiaseɛ ne asetan ya na obi a yɛ owo sɛ nya na ne kɔtɔ ya ɔmo to wo mamefoɔ yɛnto ɛbɔ ase ɔfa me da ase yɛnso da ase my lady me da ase bio na masturbation for me nim krokro ɔmo te so me nya sure so ɔmo te Ghana because pressure pay when nipa so nipa asɔre anya bibi ye ko pesca kwan ɛbɛfa so ei na mo de mutimi nya time kwahye ba bi de mo nsa wowom etimi de sɛ me na twetwe mo bɛn ma mo mmerɛ muni adwuma ye ade so wo ya boso me ye ma wo pay etina kyese mo no manya spare time bi a mo mfa anya hwee na mo di nsɛmfo saa na sɛ ne my lady ka no wo ye oba na wo de wo hwɛ de bia wo de bewu wom de abɛhyehyɛ de a wo se judidam won ya mabobo huhuru nkukuom twetwe daye wo wi a wa behunu se fifira ate wo no adwo mema ne nso mo dododo ebeti akọ na munya ese nkrofo problem na de bia masturbation my lady Ghana na doso omundi leti sane ya wukan Ghana fonko problem eye de bia 9 na enso ha wo wiase no my lady e doso my lady wo na wo te ho na wo se mame nkwaje madam fo ba ne ntena why ade
obi wo ho asabi nkora ya wone ho no so obi wo so oni bi kura na wa doye na o si o minua ma obayi metra me nche na memwa wo my lady nenti wo ba na free school aba na bi a wo twa na ni hwe ba bi a enye ye komode no na wo sika da no wa fa akoto aduane adi a enti nka ba kese no enye wo die ye obi die enti 2 cedis enti wetimi omo amunim so manu ehye omo tachere ma wojan my lady omo nim omo ya we pa nenso ma mi etimi apra kura ni nkwa na nyina 20 years odaso ewia de wo fa de na de ade ebo ni tirim oda wia wo fa de na ye de ya no ye di na tengu na nim ase so odaso wia enso wo kura wo ye se wawu odifo pa na nyame ma na koma no nhye ne den wona dwuma wo ye ho ne nafom my lady amane so omo kwa awade a wa wunim se be me ya me kwa akọware nim mempe no enso so still na chenchina atwa be kwa akọware no abomodin asa akohu abema afufuro ofio akwose abema ne pe akọhye ne se wo pese one ne da no saa ma ne dodo na my lady baye na ye omo saa because sabema no na wo mpe no a ene etisi abonten ne ba ne se na akora ababeto ne fie se ye ne ba se ne wo faase wo oba na wo ba awade ne pese wo ne bema wa be ware wo ne dasa ne wo faase o se nso ne ba eye dia my lady anu odin o nyame nyi ye na Ghana ba bia ye kọ ne de my lady anu odin e ma no nso so hwedi ene no se aye se holy water ya petigu ma dodo na so ma eze omusu oba bia pese se obeti DNA nanso so DNA mi gidi se Ghana ha sei ekietimi strike ne by force pan ye owo ya ne ye be ma ne hwe ye me ba magema de me enya me ba magya mo hokope oba papa enka asumdue be ba because ekunkum ne awudi a me ma ne bebre di se say my lady ebi ntimi maami a wo ka se wo ye oba ba siriwa wabra bo na ehye wo nsam be ma me pani ne abusua mpene wo ne wo bogai wunim se abusua mpene dada no nyinsan aba wetimi ayekun a ma ne mfa nhye maami my lady abrabo obi e bon pressure ne de ebo nanso yesi obra ne waravo wo decision e na wo de bo brand undimi nkasa te se obi o 20 years and 19 years ono ne fault na DNA machine na e wo hon emubui enti won sha se empe solution na minim so oba pay sambi dia fan minim de obeye odi ibe frankura ne mojem na machine kura na anche dia na wafam my lady woni option bia no kure ena wo so kasanse yese no kura ba ako wunnim se nyinsen nye papa idia wodi akwa boga se boga be fa ne ma enti ene onya duru wonom de ene awurade beje no my lady me dase yo yenye birthday ni free way Najat Jackson College of Education Davido and I wish a happy birthday and now we dinner with the Sronya Mishra and Quatin man na rampa enko my lady me dance pi nya Mishra papa my lady saa wo mo do mo nse hye o mo ne meme atwetwe mo meme o mama sofo anya adwum echese me dwene ho amenti biase cancer no wa kire ni free wa bra wa anye hwe wa kire ni free cheze udwene nkura ni bi ho awonti o mo ase ebe twipo no agu fu so adaye ya na fu hida wiem be wom awurade kokumba ho aye de ho de nyina di wom gyina mai wade edem efon no akoto na se ne bua ye di nyina ye san nkura we ya short awurade nyankofo ye besrem cancer na malady a kire mo no se wa obeye sa mistake we biem ya wo de bebe afidie so no kwe do be fasen malady ye ofre etwa ato se wona ebeko malady emu ye o awade a wo ko next week o se be ma no so nu kwa no ye awurade nyankofo se was spiritual marriage malady na ye ha ne sa no malady no betwam no na atina ni so na malady se ka branche no me wo kan no obeti a ebia no ohwe ne ma wo hu malady wonte no ho ase enye se na wo twek paint ye ozo okokọ ware sa awade malady sakrate ne ware sa awade o ya awuran betete ne kuno naka obetete na ma obete se adwuma ode ne baye wo fie ho no obemi na hunu se wiase eye mienu se de wo ye nyina na malady flax na ya wo kaniti krate ne wo hunu bi eye awura yi nei still na no na se ade ade no wo pe yanti bema wo agye atum na makọ adwoma kototo ne ma
ahye da na wotwe pepepe na ma ware wo si da bi abrante ni so me mu ba bi a me chese me nte me ho ase ana ugu awurade nyankopon maladi krache ne yebesre no so obetia wontie ne na awura no so obeya onko ne sofo enko kire mu nche sofo se na ekoso ma brabom tisa wan hwa awade we mekọ a enyina esa abrante ne me no ba bi a na ye hwe kwede befa so na maladi dia me de to so biem ya beba wa na wakọ ware wa wo ntafo no ewo se ba maladi dia ne dia me si wo mu po mu mpo ye besre Ghana ban onye ne mra o maladi onye ne mra ni emfa nkoto ya asabia ahoduom unya wu fi ni ya twimoja yi ni ya hwem se na nabra po bani enye ne ba na ave ye koya nim na maladi ko base ye hwe o maladi ntafo na wanyem hwe mususam ne nkwasiasam atimi dia wale ya se wa ifratari ati people akoware ansana mi ke people akoware loyi ejina sofu anim enne maamini betiri piga na dia meba na sofu jira ho osi wowuomo otutu wowuomo osi nkwamo no ma sise samre yi sise wie won kwase ade awaya de koy wowuomo sise DNA na ebe na wudwani maladi DNA na ba no yemo ya sama DNA na wurai wo ziri trase wani wona ne maame de maladi misu ne brebre ani bre ne bayanti mo mama maladi yam fancy etirim ne wa wuti ya wie se wo ba emfancy otie chinchira so ba mbere wo ayan kwase adwene maladi se wa wo bentie wo se akra ne beyeye behwew enti wo anya boga enti wo bankofa boga na maladi hwe obrasha se anya yase na wieye se si abrantie yi aya na wo free se woni bi entafo minima branche nkama na kwaje ka me friend se krate wa wogu ba bi yenko na kokwaje na mamifuo bi diebu maladi na nyame betue nipa ka wasasi so ansa na omawu moja fredi ntese na yedi papa no omrantem edo beba bi akavi mo fare number o se papa ne ba on frem meba bi ni ye nyina ye nkonkote tim krata no na bone so na ba bi ode nkra ne befa no no ode afa na maladi mi di sie no ewura yi a ye koji ni frɛ kurasi maladi wo hia sema ye o na ho kyerɛ so mu ya sabi ni maami ni bi kura nka obenu ansuose no mo nyina sesa awonwochi nti bi ni ho na maladi mi kura maami san kan san maba mu amumu free se mo nsem omra mu tutu ngo edu ba bia na ya hometesem ewuti akurasi koba guma kumako enwotwe di ade a edi ade wuti akurasi twetoto ewo pipipi enye na awura free kuma se ba ya oso ofa na ade na mani ode ni ma no hwankwase ade a ode akodi no maladi ni nyina ye bayi onim akra ne datin wonim dia akra no on se maladi si wo ho se enkra nwochi nyame ye ne se wona meye tire ewon nkra no ti maame ne bayiye oba no okọ na yonko no okọ wo huru dia wa akra nim te na mese no na boye nyina na maladi ye me dese di fo pada so de tiase na dom no da so de kura no no bia nyimfiri ni nsem maladi sama me si wawuo so otiase o so wo ma wagya ne mane ne nanan mo ho ye ma di fo pa emo na dane o mo krono na dane enkoma me ne mane ne nanan mo so no musu nwie wiade na ba ya 28 years maladi se wo so wakadem o na wo be wie ni kunu papa no obi ana ni twa se adoma ya me wusi na nani betwa so wo tije mi ni wei no ade sen enti ya besre mu aya na mo ya madwen se mo beje nkrofo ma na mu no matena no maladi munyi makumam na uye ni hia ebe ya wodia ana krachi na mami ya ose opeso ne krachi dai maladi ya na mpese mebusa se eye beya na se edam anajimi se wuni wukuroche ni tadua sudi eye ne na se waji aduro na waji aduro dia fasi abonten wukuroche fio se ne wofa so se ne ba woso onu so no onu so beda krachi maladi o onkobo no wofa amane tetia o mona mane we nyes e dia warija e be ba mfamna o de asem kra beto akra ne so so ya kronfo wodi obesisa papa na japade bi dia kwasa akra ne niamam
omo ni ofana mane se wo yiri me ban ni papa ke toke omo na mane malady one na tena ansa na wo kro be ware wo malady omo na mane enti sa malady onim se papa no obetim ni nachi agya no eje ne omo ne maso enti wode sa charge we bonwa malady ubede wa yi ho ano se mami secretary wa fre wa ni kan goka na mami fre ni kunu ne se mi dware na wo be yi hwa me ho me yesi ya wosinya mini a malady krat na bra bonasi onko bo papa na mane se wo yiri se de wo se mia no penso ni mi wo na mesum papa no mi ntimi eti ne nkasa so ntimi a papa gya no kwa oni suman malady me da se pi. Hello. Papa daddy mpache yati unka o. Me confess ne say abaya bi oba na me general manager radio station bi na abaya no me wi amebo abaya ne din abaya no ba say obepe adwuma na wan fancy me so odisi news editor so sa oba wa na ni so da no sa na abaya no ko ka kire obi na dafo bi na ona na dafo da no office o kasa na me tie ni voice na say radio voice so na o telending I say radio voice but which one na news editor no my friend was saying man you know ho de bia ntokwa ram so madafo be me pe good material and e fa abaya no ko air enya asem ketua wo introduce program jankabari akoko rekunani be yesi man come or just or taking news no by surprise. I feel like radio station no can be our own voice now. Now me was shaman yaman kasa because baby I mean be one more mushono. Oh Mr. Bawa before my general manager Mr. Herbal Akolana o emleri wona na ko ada grupe asema na me conference na me here ne say them say last week offer me na madana me story me fire ebio na obisa that is that I'm say na so oh ene so Mr. Asma say we try me ya dey am say dia me take mo na me mobile kasa all this guy and America said, I said, if we are no, I do not be over here. You don't yet. Now, I knew anyone that if you are not well, who's so far so, but all quite anymore. Not what whatever. Men are training for last time. I don't Mammy Akrama. Mammy Akrama lost him. Oh baby pato no mina ai say me kwala ni na for go kan o mo rade cars bi no ma tisi afi enti me stra me kan o achefo bia mu timia kan maburu na aba no adwuma boni bia je se bia kro no ane sebe ba sibra adwuma bia o wo se wo be ni ya o be ya so fa so sa ba ya na me kan a friend Adazoa. Hey, Chief Super! My former general manager, Classic FM, Mr. Eric Bauer, they said, why Papa Pedmo call retirement. And what grandson, what Frabe convention say no. As someone can so pepper, me go page more, you go page ma. Mamma Classic, and is go see news editor, so no also me. Say, will be kind of I will be all kind news that dentino. Almost person bed you baby. It's a band to cry. Oh, I am Mishrano. 2. Baby, 2 Yapon. Why? Hello. Hello. I don't know, Mr. Bawa, dear, told come. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon.
maso achi kora me ya wa ya pon why apon timi isaba wa wi adwuma na mai na me ya do mo kire beto aso